Preko 400 skladbi čini opus poznatog glazbenika, skladatelja, pjevača i producenta Marija Plantaka. Iako od samog početka Krijesnicu obogaćuje svojim glazbenim uradcima, na ovogodišnjem Zagorskom glazbenom festivalu Krijesnica ima svoj prvi solistički nastup. Autor teksta i glazbe je Mario Oršolić, dok aranžman potpisuje sam Mario Plantak. Iako nije iz Golubovca, Mario Plantak večeras će nam pjesmom dočarati prošlost i sadašnjost ovog lijepog zagorskog mjesta, pa poželimo dobrodošlicu Mariju Plantaku. Tam med tri gore golubovec spi, lijeta je pribral, al mrijeti mu ni. Najlepše je doba za sobu ostavil, najbolje ljudi povest pospravil. Žnjega potvodi na strani 3, po njem su prešli mladi nam si, al kamget su došli, srcu je znaj, ljubav za stari dedekov kraj. Najprije su moži pod bregem, gliboki rudnik skopani, detinjstve i mladost su u njega dali. Okljen su telati firme ili pećine ostali, dek nijesu i tvoji tati pokralji. Al sugek još vozi par pod nadijen, domaća gruda ne nikomu plijen. Nijesu još sajti za najzadnji čin, dek diše par jeden Golubovca sin. Najprije su moži pod bregem, gliboki rudnik skopani, detinjstve i mladost su u njega dali. Okljen su telati firme ili pećine ostali, dek nijesu i tvoji tati pokralji. Najprije su moži pod bregem, gliboki rudnik skopali, detinjstve i mladost su u njega dali. Okljen su telati
verme i liché čine ostali. Peknije su i tvoji tati pokraji. Hvala Mariju Plantaku.